Zo sporjadnej nastavi ruského jazyka zmahali še 42 školjare zo 3 školoh i 17 školjare zo 13 školoh, gdje še ruski jazyk uči jak výborný predmet. U imeno organizatorov školy v Ruskim Keresture, u imeno Društva za ruski jazyk, tiež môžem pochváliť nasamprед nastavníci i školjárov, že prišli tak povedz, u tým čiže, jak to še i prijavili. Idem troje deci na mne prišli, pretože še tých dňoch práve otrimujú zmáhania i zo druhých predmetov, z matematiky, z srpského jazyka. Znači, o 62 prijavenih, prišli 59 deci. Testi za zmahanje napisal profesor dr. Julijan Ramač, a školjare ukazali visoki uroveň znanja i od 20 možljivih bodov vekšina mala veci jak šternat. Можем повеже комисија немала барш чешки задаток, понеже деци указали барш добре знање и маме повеце и перши, други и трети места. С тим, že školjare 5. i 6. klasi zakončuju svoje zmahanje na tim urovnju, a školjare 7. i 8. klasov nastavljaju svoje zmahanje na republičnim zmahanju. Po pravilniku Ministerstva prosviti za plasman na republične zmahanje potrebne na medziokružnim zmahanju osvojiti 70 od 100 bodoh. Toto nješka vytvorili šitski školjare 7. i 8. klasoh, ta še na republičnim urovnju 23. maja u Ruskim Keresture budu zmahati 28 školjare.